laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله نبي السلام، وأحياه في المجتمع الإسلامي إلى أن أتاه اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا دي الله تدبه يتوري ودني الله سبحانه وتعالى on wiwɗo ka qur'anare makko teddunde o woni ka dow asamanuji o ewni gomɗinɓe ɓen o wi naate on fof mon e nder kisiye on. ka kisiye on woni ɗon on fof yahe ɗon. wota on jokku laawi cheytane ɗin dey ko waɗi cheytane ko gaño moɗon kadi ko o ɓanginɗo ko o ɓanguɗon gayngu e seedi kala reweteɗo siwona allah wondema annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. kañum annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o mahi kisiye o wurnitiimo e hakkunde julɓe ɓen ko e nder kisiye ko ɗum wonno nulaaɗo ko wonno e mum ko ɗum ɓe wonno noddude yimɓe ɓen e julɓe ɓen e muɗum haa mayde nden tawi ɓe e nder ɗum. ko ɗum waɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on weetuɗo tawi ooti ko hooliiɗo ka wonki makko e ka jawdi makko himo hooli gooto tooñataamo yana e makko masimbinamo maa ɗum jatta jawdi makko e hoore ɗum kadi tawa himo jogii cellal ka ɓanndu makko e hoore ɗum kadi tawa himo jogii nguure ñallal makko ngal. on ɗon haray no wayri wasi o mooɓii aduna o fof. fof hakke ko tawata on ɗon ko alɗuɗo ɗon julde e kisiye yurmede won annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kamɓe kala e jokkuɗo ɓe no moƴƴiri haa ñande darngal. ayuha almuslimun, da'akum ad-din al-hanif ila al-iqrar bi mabadi al-islam wa ithbatiha wa ihya'iha min ajli al-hifadh ala as-salam. فقد دعا الإسلام إلى الإقرار بتوحيد الله جل وعلا ليتم السلام بين الخالق وبين عباده. ودعا كذلك ببر الوالدين
وصلة روابط القرابة وحسن الجوار وحب البلاد وأبنائها والعناية بتربية الأولاد وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، كل ذلك من أجل الحفاظ على السلام بين أفراد المسلمين. كما دعا الإسلام بحسن معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي وغيره. قال الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. كل ذلك احتراما وتكريما للإنسانية لتحيا حياة سعيدة مليئة بالسلام على سطح الأرض. أن أقام أو سافر فيها. قال الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام، أي لا تحرك فيها فتنة ولا تشاغب أحدا فالأنام، ولا تباغض أحدا ولا تشاتم ولا تدارك، لأنها خلقت مسخرة للأنام، فالأنام تعمل فوقها. كل ذلك هي أيضا تشهد يوم القيامة عند ربها. أرأي جياد الله تدبه باو يتقل الله سبحانه وتعالى جولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وندقر مهول قلمه وندقر مهول قل الله سبحانه وتعالى رفتدمه كدي كادين مودن تدك دون كادين الإسلام كدين مؤيك كدين نديك إكسيه كدين ندك إبتو ko diina nodduka e kisiye haray on kisiye non e on buttu ko hakkunde dendangal julbe ben kadi islamu no e tabintini dum no wurniti dum hakkunde julbe ben fi honnum fi renugol kisiye on hakkundeji julbe ben islamu ni non noddi e wowtindingol Allah subhanahu wa ta'ala. Islamu no noddi kala neddo kala juldo e wowtindingol mo konta mo gooto jogitoomo gooto rewa mo kanko tun hara rewaali mo rewa goɗɗum ngoo kadi sabu na si oti rewi mo rewi goɗɗum ngoo kadi haray otigi waɗi ko wiyetee kon shirku. ɗum noon shirku koko ɓuri mawnude ko Allah yettirtee kon ka hoore leydi makko ɗo. haray o musidɓe tedduɓe islamu no noddi e ɗum e gooto kala no noddun ko ɗum ko waɗi ko fii yo kisiye on tabutu fii kisiye e ɓuddu yo tabutu hakkunde tagu ngun hakkunde taguɗo on e tagaaɓe ɓen hakkunde Allahu subhanahu wa ta'ala e enen jiyaaɓe makko ɓen e kisiye on yo tabutu kadi hakkunde kañum yimɓe ɓen. Islam kadi no noddi kadi e moƴƴagol e yumma e ɓen. Islam kadi no noddi neɗɗo on no noddi julɗo yo o moƴƴo e yumma makko e ɓen makko. haray ayeje Qur'ana buyno ari tabintinde wondema ɓiɗɗon no haani moƴƴaade e yumma makko e ɓen makko, o tigi teddina ɓe, o tigi yankinanooɓe ko alda e feƴƴintingol hawa ko Allah gon ko Allah tun waɗante kono feri ko bani adama waɗante kon fof haray o tigi koyo waɗa yumma makko e ɓen makko. ko waɗi Allahu subhanahu wa ta'ala hoddiri woodede o tigi kono ko ɓen ɗon Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi sabu haray o tigi ko haanuɗo moƴƴaade e maɓɓe. ɗum noon woni hiɓe wuuri woni hiɓe faati. si tawi hiɓe wuuri o tigi o moƴƴora e maɓɓe défensugol ɓe, holtingol ɓe, ñawndugol ɓe, teddina ɓe ka konnguɗi, yankinanooɓe ka yewtereeji hara ɓe waali hoore maɓɓe, ɗuɗɗina kadi du'anagol ɓe. si tawi kadi woni ɓe faatike o tigi ɗuɗɗina du'anagol ɓe, o tigi ɗuɗɗina du'anagol ɓe. nde o tigi du'ani hoore mum o tigi o du'anooɓe. hara wonaayi o tigi acci ko yahata lewru lebbi ɗiɗi hitaande duuɓi tawa hay ñannde wotere o tigi du'anaaki yumma makko e ɓe makko. ɗum ko faljere noon ko yo taw ka o ti du'ani hoore mum o wattay ɗon kadi du'anagol yumma makko e ɓen makko. ɗum ko huunde laɓaande noon, ɗum ko huunde moƴƴude noon. haray o musidɓe tedduɓe islamu no noddi kadi haray ɗii ɓoggi enɗan wonɗi hakkunde musidɓe ɓen jogitagol ɗi haa satta. hara taƴaali ɗi deyi, hara taƴaali ɗi ko waɗi mo taƴiiɗi haray o yeddii Allah o ɗoftike cheytan. yo Allah dandu en ɗum. cheytane no heewi ko ɓisotoo hakkunde musidɓe ɓen o bonna hakkundeeji maɓɓe kono ko si ɓe jaɓaniimo boyi. si tawi ɓe jaɓanaali mo o heɓataa feere few
haray noon kala ɗoftiiɗo seytaane o tinni e tajugol enɗan yootigi anndu haray o heɓii masibo aduna o heɓii masibooji aduna o tawa e masibooji ɓurɗi mawnude ɗin heno habbiimo kala hara yo Allah dandu en ɗum ko ɗum waɗi sinulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki arrahimu mutaalliqatun bil arshi taqul man wasalani wasalahu llah wa man qata'ani qata'ahu llah wo arsh e enɗan ɗan no yowi ko arshi allahu subhanahu wa ta'ala on hiɗan du'aade ɗon hiɗan du'anaade jokkooɓe enɗan ɓen hiɗan huɗude tajooɓe enɗan ɓen hiɗan wiwde allah mi torikema kala jokkiiɗolan jokkomo kala taƴiiɗolan taƴumo taƴindiranmo moƴƴereeji ɗin mbimana kala jokkiiɗolan min enɗan ɗan jokkindiranmo moƴƴereeji ɗin moƴƴo e makko yurminmo moƴƴo e makko kala taƴuɗolan min en ɗanɗan mi torikema allah taƴindiranmo moƴƴereeji ɗin taƴindiranmo moƴƴereeji ɗin ɗum noon si woni allah dandu si allah taƴi moƴƴereeji e ngel jiyaangel lowngel moodi haray ko ɗoni perdi ari ko ɗum waɗi si ɓay goɗɗo go wiwnonu laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wo heenu laaɗo min ndey miɗo jarri bora musidɓe mi moƴƴoto e maɓɓe ɓe bono e an mi moƴƴina inde maɓɓe kamɓe ɓe bonna inde an ɓe ko kontiri noon haa on ɗumanulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kon ɗum jaabiima maaki so tawi hara kono haalirɗaa ni faka annama tusiffuhumul mal haray si tawi kono haalirɗaa ni haray no wayidiri wa si tawi hiɗa ƴettude ndoondi wulndi ñamminaaɓe e bii kadi allah accitataama wallude e hoore maɓɓe beru an kadi a changeali ko ɗum waɗi so a heɓii siɓɓe tawa ɓe bonoto e ma ɓe bonna inde ma an eto de moƴƴoɗaa e maɓɓe an ko heɓuɗaa feere ko fof waɗanɓe an moƴƴo e maɓɓe accaa ɗon kamɓe ɓe bono e ma wota yottoro ɓe bonagol e maɓɓe dey eto an moƴƴoɗaa e maɓɓe sabuna haray allah subhanahu wa taala o lundotaa ko fodore makko nden awa haray yo musidɓe tedduɓe islamu no noddi kadi e moƴƴagol kadi e kawtal ɓe ɓen islam kadi no moƴƴi no noddi julɓe ɓen e moƴƴagol e kawtal ɓe maɓɓe ɓen haray kañum enɗan ani kawtal ngal ko moƴƴeteengal e mu'um wonaa boneteengal e mu'um haray ɗum kadi ayeje qur'ana no ari fii ɗum maakuji no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino woodaa fii ɗum haray julɗon no haani moƴƴaade e kawtal ɓe ootigi ɓen ɗum noon kawtal ɓe ootigi ɓen foti ko cuuɗi maɓɓe woni ko kawtiri foti a kawtiri e ootigi ka place ji ka yeeye ton ɗon mi maana hara hino place ma ɗi place ji wonɗi dakko ka yeetaa ɗon ɓen ɗon fof ko kawtal ɓe ma maana si ko a gollowo e bureau ɓe gollidata e bureau gooto maaɗi bureau ji wonɗi takko ma ɓen ɗon fof ko kawtal ɓe ma si tawde kadi ko a janngowo ɓe wonduɗa classe gooto e ɗi classe ji takko ɗon ɓen kadi ko kawtale ma ɓe fof a moƴƴo haren ootigi no haani moƴƴaade e maɓɓe haana bonagol e maɓɓe so otigi moƴƴike kawtal ɓe muɗum ɓen allah weltanto wootigi allah tandu so otigi bonike kawtal ɓe muɗum ɓen haray on ɗon kadi masiboji moolanaaɗi heno sabbi ootigi haray musidɓe tedduɓe islamu no noddi kadi e moƴƴagol e ɓiɓɓe leydi ndin ɓiɓɓe leydi ootigi ndin ooti islamu no noddi ootigi e moƴƴagol e maɓɓe islamu no noddi kadi e newgol ɓiɓɓe ɓen kadi needi diina l'islam islamu no noddi julɓe ɓen e ne'irgol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen needi diina l'islam wonaa ne'irgol ɓe needi occident dey na ɗum ko needi diina l'islam sabuna si ɓe de'iraama needi diina l'islam ɓe moƴƴay ɓe yeɗɗay ɓe kelɗay ɓe hulay allah ɓe moƴƴoto yimɓe ɓen ɓe lorrataa gooto ɓe soññataa gooto ɓe tampintaa hay gooto amma si ɓe ne'iraama ɗo wonaa needi diina l'islam ɗum noon haray probléme ji ɗin no ton haray kadi islamu no noddi kadi e ɗoftagol hooreeɓe ɓen kono hara wonaa e fee yeddugol allah dey si tawi wonɓe ɓen hoore ma tawi ɓe noddiima e waɗugol ko moƴƴi ɓe ɗofto waɗu ko moƴƴi kon allah tandu si ɓe noddiima noon e yeddugol allah ɗum ɗon on laa ta'ata li makhluqin fi ma'siyati l-khaliq haananaa neɗɗo nde o ɗoftoto tagaaɗo e hoore yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fof yo musidɓe tedduɓe ko fiino ɓuttu tabitira ɗum ɗo fof ko fiino kisi e tabitira hakkundeji julɓe ɓen islamu no noddi kadi e moƴƴagol kadi hay e ɓe wonaa julɓe ɓen hay ɓe wonaa julɓe ɓen islamu no nodduma e moƴƴagol e maɓɓe ko waɗi so a holliiɓe jikkuuji moƴƴuɗi
a moƴƴike e maɓɓe a bonaaki e maɓɓe a nafiiɓe a lorraali ɓe hawnaaki ka ɗum woni sabu haa ɓe naata ka nder diina l'islam. amma yo Allah dandu sa bonike e maɓɓe a holliɓe jikkuuji bonɗi hawnaaki ka ɓe sikka ko diina ma kan tindinma ɗum e hoore lara diina ma kan ko nodduma ko moƴƴagol e maɓɓe wonaa bonagol e maɓɓe. harayo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo fof ko teddingol bani adama on fii gooto kala yo wuuru ngurdam ɓuttuɗan, fii gooto kala yo wuuru ngurdam kisiyee, fii gooto kala yo ɓuttin, fii gooto kala wo hita soñjo, fii gooto kala hita tampu, fii gooto kala hewota lorro. amma si tawi ko tooñindirooji ko jattindirooji ko noye kulle goo na hay kulle ɗen fof kulle goo ka buruure tawa njari ɗin ko ƴakku cewɗi ɗin haray huwaaki dey haray huwaaki. awa haray o musidɓe tedduɓe haray gooto kala yo etto hara memminaali kañum tigi fitina wota jaɓu memminde fitina wota ɗaɓɓutu goɗɗo wota jaɓu memminde fitina wota jaɓu wonde sonkideteeɗo wota jaɓu wonde yennoowo wota jaɓu wonde piyoowo haray ɗum no fof hina ko labaa wota wonu yennoowo haray neɗɗo tedduɗo haray no ɓurni hoore mum e yennugol. haray hoyre on ko huunde kaanunde noon ko ɗum waɗi paykoy koy e hoore mum wota ne'irkol wota ne'irkoy hoyre wota wonu yennoowo suddiɗoma wota yennoowo ɓiɗɗoma wota wonu yennoowo ne'eteeɗoma wota wonu yennoowo janngooma wota yennu hay gooto an e hoore ma an jongalle on toŋan hoore ma sattina keñ yennugol ngol toŋana kadi sonnaaɓe ɓen yennugol ngol paykoy koy kan haalaaka. haray ko ni woni ko warrete kono noon si tawi hawri baaba o yennay nene o ma nene o yennay baaba o goɓɓe fof maɓɓe ɗiɗo kala ɓe hawrita e gooto kala kañum kadi yennay pay koy haray ɗum ɗon howaaki ko ɗum waɗi suɓuɗi ɗimɓe nguureeji ko heewi kon a taway neneejo on e nder ñallal ngal fof a taway o jannaali paykum makko kun suratol hay gootol ko alqur'an ma ɗum aaya hay gooto ko alqur'ana kono hoyreeji ñannde wo ñannde o heɓay ko o hunjini paykum kum hayso ko hoyreeji ɗiɗi tati nayi ñannde wo ñannde ko ɗum waɗi nde paykum kun heɓa duuɓi nayi duuɓi jowi duuɓi jeegoo duuɓi jeɗɗi a taway hannde kadi kala hoyreeji fewndiiɗi ɗin ka leydi ɗon haray ne biro makkum ma ɓen makkum hunjini ɗum ɗin hoyreeji ɗon fof ɗum ɗon fof ko faljere noon hellaka ni'ugol ɗum ɗon fof ko faljere noon ka hellaka ni'ugol awa haray yennetaake jaggitetaake tooñetaake ko waɗi ndi leydi ndi wuuruɗen e hoore mum ñannde dargal kala ko wonaa golleede hoore mayri kon foppu ndi fillitoyto kala ko wodi woni gollude kon foppu woni koko moƴƴi woni koko boni foppu ndi fillitoto yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhaa laha. nden ñannde dargal heendu wawloyay dey ndi wawloyay kala ko ooti golli kon e hoore mayri foppu ndi fillitoyto ko waɗi Allah yamirindi yo ndi wowlu ɓay noon Allah yamirindi yo ndi wowlu kayri ndi annda yeddugol Allah kayri ndi sifoyto kala ko woti golluno hoore mayri kon fof ɗum noon nde ñannde yawma idi yasduru nnaasu ashtatan faman yamal mithqala darratin hayran yara wa man yamal mithqala darratin sharran yara. nde ñannde moƴƴuɓe ɓen yaara aljanna komɓe ɓe yaara yiite yo Allah waɗi en jeeyeteɓe e yahoɓe ɓen ka aljanna. ɗum noon kala oti ko golluno kon ka aduna sewi sembi njandi fanɗi ɗuuɗi fanɗi kala oti ko golluno kon fof nden ñande otigi o yi'oyay joddi ndin o hettani otigi hettoyay joddi mawɗum ndin yo Allah wallu en harka ko moƴƴi otigi golluno kadi kala ko oti woni wowlude kon fof haray malayika ɓen hiɓe windude ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haray malayika ɓen no windude. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi rabbil alamin awjaba fil islami bina alqiyadat فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ورد في حديثه إذا سافر اثنان فليؤمر أحدهما على الآخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
yaaɓe Allah tedduɓe yettore wodani Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗɗin ɗon waɗugol honnu waɗugol hooreɓe haray yimɓe ɓe wawata wuurirde ni tawa hay gooto hara hay gooto ala yeeso maɓɓe haray Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en ka alqur'anare makko teddune ka suratul nisa ka aya 59 o wi ko noy yo gomɗinɓe ɗofte Allah ko ɗum ɗon tawni ko atti kon ko Allah taho a ɗoftoto taw Allah o inni wo ɗum ko yamirore ni o inni wo ɗofte Allah waɗon kadi honnum ɗofto ɗon kadi nulaaɗo on waɗon kadi honnum ɗofto ɗon kadi hooreɓe moɗon ɓen bimana laamiɓe on ɓen kono noon ko alda e yeddugol Allah dey ko alda e yeddugol Allah awa haray ɗoftagol ngol Allah si neɗɗo on yo taw hara kala ko Allah faalamo ɗon ko ɗon woni ko wonata kala ko Allah faalaka mo yiide ɗon tawa o wonata ɗon kadi o tigi so ɗoftike nulaaɗo a taway o tigi no yiɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wono yiɗi Allah noon tawa mo yiɗi Allah mo yiɗi kadi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam si o tigi yiɗi Allah o watta shirku few o tigi woɗɗitoto shirkal ngol Allah pes si tawi kadi o tigi no yiɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o tigi woɗɗitoto bid'a o tigi ɓottitoto bid'a sabuna nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e makunu kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar kala bid'a ko majjere kala majjere ka yiite yaata yo Allah dandu en awa haray Allah subhanahu wa ta'ala on ɗum ɗo ko yamirore iwrude ka maggo ko yamirore iwrude ka maggo en seedi kala reweteɗo si wona Allah annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaaɗo maggo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam seede waɗugol hoorejo hino moƴƴi ɓe maaki si tawi woni yimɓe ɗiɗo no voyage udude hay si ko on ɗiɗo pet naafi noon si ɗon ɓuri ɗiɗo hay si ko ɗiɗo no voyage udude yo ɓe goɗɗo maɓɓe yo waɗe hoore oya bimana yo taw hara goɗɗo e maɓɓe ko hoore e oya ka laawol ngol ɓe woni yahude bimana si on fokkitiɗo jooɗi wano e oto iɗon yawde wano nokkel kaari haray ƴette goɗɗo ka nder oto ton moko baajo goo ton waɗon hoore moɗon haa heewta yon ɗum ko hunde laɓaande noon ko hunde moƴƴude noon yo Allah ɓeydurmede e annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kala e wondiɓe maɓɓe ɓen haa ñande dargal ayuha almuslimun الانتخابات من المبادئ الإنسانية الحسنة لأنها تدعو إلى العدالة الاجتماعية في الحكم فليست وسيلة إلى التشاتم والتضارب بل تهدف إلى المصلحة العامة ليصبح الجميع في ظل سلام وحب يهضى به كل فرد وبيت وبلد harayo musidɓe tedduɓe ko wiyete élection ɗum ɗo ko hunde moƴƴude ko waɗi woɓɓe goo waɗete hoore ɓe tawata ko sariya o waɗi kon yo taw hara ɓeeɗo ko darotooɓe gollana jama on ko ɓe jama o haana gollaneede kon hara organisation kelluɗo hino woodi ɓen ɗon wona e sabu tawa hannde kadi nunɗal tabi tawi ɓen ɗon no haani wonde tawata tooñe accey ko ɗum haray woni fii élection ɗum hinaa fii yennidirgol dey ɗum hinaa fii ɗurtodirgol dey ɗum hinaa fii piirugol dey haray ɗum alaa nder ton ayuha almuslimun inna alhifada ala alsalami lada almuslim wajibun ka wujubi alsalati aw alsiyami wa gayrihima min alibadat وهذا الوجوب دائم ومستمر كوجوب العبادات ما دام العبد حيا فلا يجب عليه في هذه الأيام القلائل أن ينسى عن الحفاظ على حقوق إخوانه المسلمين طوال سنوات مديدة قبل الانتخابات من حسن جوار وتعاون بين أفراد المسلمين وحب الخير للجميع أو هرأي مسيطة الدبه رينو قل كسيه renugol ɓuttu on haray ɗum ko hunde laɓande noon hakkundeji julɓe ɓen haray renugol ɓuttu on ɗum goto kala no haani daranaade ɗum noon naa sengo woto ɗey ko cenɗe ɗen fof enen ngaawoɓe dowoɓe ɗaawo faaɓɓo no duwa hawtondirde tawa hay gooto memminta fitina hay gooto tooñata goɗɗo hay gooto jamfota ko goɗɗo hay gooto jeggiɗata e hoore goɗɗo tawa ko ɓuttu o woni ko taɓitata hakkundeji yimɓe ɓen ko waɗi si tawi ɗum ɗo woni hannde kadi haray gooto kala wura e ɓuttu wura e kisiye kono noon si tawi tooñeeji waɗay haray kara han si tooñeeji waɗi haray tooñeeji ɗi moƴƴa dey
toñidirooji ɗin adda e fitinaji dey yo Allah dandu en toñugol haray ko wiyete kon tooñe ko hunde bonde ko hunde harmude noon haray Allah subhanahu wa taala o wi ala la'natullahi ala zalimin kuddi Allah woni e hoore tooñoɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ودالي hadith قدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وي كونو يجابن mi wadi toñe den harmude hoore min Allah mi wadi de kadi harmude kadi hakkundeji modo wota on toñindir dey wota on toñindir shairo wi haray hella ko wi'ete kon toñe ko hunde harmunde وي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنم وإني وتتوني دي وتتوني تيتم فاونا دون هيدا واوي في فاونا دون هيدا جوغي فرس في فاونا دون هيدا جوغي دولة وتتوني دي فوادي haray tooje ɗen battane majje ɗen ko ninse battane tooñe ko ninse haa hannde goɗɗo tooñaali o inni battimi tooñuno sakkitoode makko nden ko wiyetee kon e pular sakkitoode makko nden moƴƴata ɓay tun o tigi o wonii tooñoo ko ɗum waɗi hay gooto to jaɓu tooñude ko ɗum waɗi toroɗen Allah dandu e wonude tooñooɓe Allah dandu kadi en tooñeede hay gooto wota wonu tooñoowo o inni wo ko waɗi so a tooñii an tooñuɗon a waalotoɗaanoɗaa yejjitaa hiɗa tooñunoo woɓɓe ɓeɓe tooñuɗaa kan kamɓe ɓe waawataa ɗaanaade mone on taano ooyude ka ɓerɗe maɓɓe hiɓe towrude juuɗe maɓɓe ɗin hiɓe fewtude mo tooñataa on kan ɗum woni Allah subahanahu wa taala ɓe toroomo tawa hiɓe huɗudema Allah kadi no jaabinde to ko ɓe onmaa huɗude kon awa haray tooñe ɗen ɗe moƴƴa haray hay gooto wota jaɓu tooñugol wota gooto jaɓu tooñugol tooñe ɗen ɗe moƴƴa few awa haray o musidɓe tedduɓe haray gooto kala no haani teddinde oya ko moƴƴondiral e teddondiral ko ɗum ɗo woni ko nafata ko ɗum ɗo woni ko moƴƴata ko ɗum ɗo wonata ko moƴƴinta alhaaliiji ɗin ihwata al iman fattaqullaha fi anfusikum وفي إخوانكم المسلمين وفي بلادكم فالله سبحانه وتعالى يراقب الصغائر ثم الكبائر فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فلا بقاء لأحد في الدنيا فالموت يترقب بك في كل دقيقة وثانية hara yo jiyaade Allah on ɗaɗɗiraama hulugol Allah subhanahu wa taala e musidɓe mooɗon julɓe ɓen hule Allah e maɓɓe wota on tooñuɓe few hay gooto wota jaɓu tooñude hule Allah subhanahu wa taala e biindi leydi mon annde mo tooñataa on mo ŋoŋataa on mo soƴƴotaa ko on himo reeni on goy himo itti kadi malaikaɓe kadi ko ayna on goy himo itti malaikaɓe kadi ko winda ko wonno wadde kongoy ko ɗum waɗi kala konngol ngol haaluɗaa sewi sembi hara hiɓe windude kala kuugal ngal waɗuɗaa hara hiɓe windude kamɓe kan haray kamɓe ko ɗum ɗo woni golle maɓɓe kadi malaikaɓe kamɓe ɓe waawa yimɓe goodey ɓe waawa jinnaaji goodey ko waɗi yimɓe ɓen no sendi pecce ɗiɗi no yimɓe ɓen julɓe moƴƴuɓe mokkobaaɓe tedduɓe fewɓe hulooɓe Allah ɗoftiiɓe Allah kono no e nder yimɓe ɓen kadi bandiiji huɗaaɗi kadi malkisaaɗi ɗum hino woodaa ko wana noon kadi ka jinnaaji ɗin ka jinnaaji kadi no ɗon kadi julɓe moƴƴuɓe mokkobaaɓe yeɗɗuɓe kelɗuɓe fewɓe hulooɓe Allahu subhanahu wa taala o no ɗon kadi cheytanuuji lorrooji tampinooji ɗi moƴƴa ɗi tawata ko leɗɗe woni ko sabbiiɗi amma noon malaikaɓe kamɓe foɓɓo maɓɓe ko ɓe mokkobaaɓe yeɗɗuɓe fewɓe kelɗuɓe hulooɓe Allah ɗoftiiɓe Allah la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun kamɓe kanko Allah wi ko yoɓe waɗu kamɓe ko ɗum tigi woni ko ɓe watta si Allah inniɓe ɓe lettu bonɗo ɗum no yaawi kamɓe ɓe waɗay ɗum kisan kamɓe ɓe yeddata Allah few awa ɓe malaikaɓe hiɓe windude hiɓe anndi kala ko wonno wadde kon foppo hay hunde suuɗaaki ɗum noon hay gooto heddotaako ka hoore leydi ɗo kala tagaaɗo haray ko wiyetee ko mayde hino sabbii o tigi kala tagaaɗo haray mayde nde hino sabbiimo hay gooto heddotaako haray Allah subhanahu wa ta'ala on
ko kanko woni ko tagi dendangal yimɓe ɓen o ƴettitay fof kadi hay ñande goo a taway kadi hay gooto yimɓe ɓe fof hay gooto woodaka neɓatara fof ñande goo aroyay tawa hannde kadi ilay adanooɓe tageede haa e sakkitaaɓe tageede hara fof hannde kadi hooti kala hara awa haray noon nde ñande ko mala ko tawnooɗo ko julɗo feewuɗo kelɗuɗo huloowo allahu ɗoftiiɗo allahu subhanahu wa taala mayde men kadi nde waynotaako nde windeetaako tigi awa haray nde ara e jalaande kaari haray ko nde juhayde kayre ko nde arande ko bakta tan woni ko nde arata nde juhayi awa haray ko wattugol yiili e ɗum tuma wo tuma haray goɗɗo ino faati no mooɓe o tigi juule o ƴette o naɓe o wattinoye ñande goo kadi ta goɗɗo kadi wano noon ñande goo kadi goɗɗo wano noon e wattu yiili dey a tawama e o e ɓeeto a tawama e ɓeeɗa a tawama e ɓeeto te shayr o wii wa ida hamalta ila alquburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu arondike fure anabika berde goɗɗo kadi faatiki a tawama naɓugol mo goɗɗo kadi faatiki a tawama naɓugol mo wattu yiligo ñande goo haray ko an tigi woni koronda ko wattugol yiili e ɗum noon so hewtani ɗon o tigi hannde kadi luttani o tigi yoɓeede ko gollunoo kon haray hannde kadi gollugol alana o tigi luttaniimo hannde kadi yoɓeede ko gollunoo kon kono waɗi si goɗɗo goo wii jande jibinanoɗaa nden ñande tawi hari fof hino welti kala hino moosa an jibinaa ɗon hiɗa wullude wo jooni noon ko haanuɗaa waɗde e to ka nder ngurdam maaɗa wakkiloɗaa gollaa golleeji wonanayɗima sabu hen ɗum ñande ɓe wulloyay maa nden tawa an kadi hiɗa jalde mana ñande faatunde maa nden ñande tawata kala yirunooɗoma hino aani hino sunii ko tawata kon a faatike nden ñande an kadi yo taw hara hiɗa welti hiɗa sabu fii honnum an a wi'e ngin soñjaawi aduna an a yahii ka aljanna ko ɗum waɗi si sayro wii yabna adama waladatka ummuka baakiya wannaasu hawlaka yadhakuuna surura fahris ala amalin takunu ida bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura ko wattugol yiili e ɗum en torki allahu subhanahu wa taala o yo allah arsugo en gollugol golleeji wonanayɗen sabu nemineede ka kabruuji meeɗen en torki allahu subhanahu wa taala allah arsugo en gollugol golleeji wonanayɗen sabu naatugol aljanna yo allah arsugo en woɗɗitagol golleeji wonanayɗen ɗin sabu lette kala hara bi rahmatika ya arhamar rahimin en torki allahu subhanahu wa taala o ɗi élection ji fof butuɗi ɗe en torki allah yo ɗi laato no moƴƴiri Allah wata tooñe waɗi e nder majji eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala tabinti mbuddu e kisiye yo Allah tabinti mbuddu e kisiye yo Allah tabinti mbuddu e kisiye en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah akkinan en tooñe ka leydi meɗen ɗo ha e leyɗele aduna o fof bi rahmatika ya arhamar rahimin yo Allah tabintinan en mbuddu e kisiye yo Allah tabintinan en mbuddu e kisiye bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar aqimis salah الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا والكسل كلا والبي والإبانتل